New Trap Youth Council Tersat Circle kumshibanta ban penslur bat ban kentiwi ki khana school ki school ki badan hakathan kala penlong ye ki jingpun kup buram ki samla pule ki ba wan shakhmat haka SSLC bat HSSLC ki ba pule haki secondary bat higher secondary school ki badan hakathan bat ka jing ai khusnam kerpang ye ijuban suk hanyota iba wan shakhmat du haka BSc mathematics la penlong ya kane ka jingpun kup buram haka khat tarik unok pra arja arpaulai haying dorbar ka shnong maulum tersat haka ni ka sngi la don lang uba enlang sawian education secretary ke HYC sengkemi kum ukong san ula banjur baki samla pule ka jaj benrio kide bandon ka mensim yakhun ne competitive spirit namar ka mensim yakhun ka duna palat haki samla pule ka jaj benrio haka ni ka sngi la yo jingkran ru na uba staising kharbeteng kum uri urang ba ka than uba shanlang khongset urang ba kur ka kur khongset Kajingkran ai khuble na usamla bansharai saukmi Assistant General Secretary HYC Tersat Circle. Samla kijoni. Hable ke jingal ti jo ke jinim. Kum kikna puli, kum kikna school. Kenten kawan ke jinjai tu. Bala kawan ke jinjai tu. Kapen sniudur no ya ka puli ka puthi. Te kum kikna puli ngene ban kenma. Baginong aina ba ke jinjai tu kanyo ban song kulai hani. Ka arpan jengok no haki jenggi di batin doa. Udrox haki kisni, wayo bandrun haki nong kentang ro. Bang ini kan kenma, bang udrox uday unong syur, bateri jajar bertentran yang jat penrio repat kejuni. Jadi kon semua, today bantiar lain laiba, batin ni setia, tangban kuat ban supersat. Hapaki asno yang ini kenten drugs dan kenten ikon semua. Yang ngin persan ulong kumno te hawala persan lang mapat la jat di jingi te lailum laiwa ngin jude banaila ya tin batang bangin persan lani ban snap ban ngop ha ke jingi lam bakla jom tadi kepala ipat ini menkiat haple ke jumlong kena puli ba company kepot ban yang samlah ini ban ple jumut ha ke jing puli Nama, apa yang dijumpai? Lada, lain sama no, kailam, sakit songkar. But kini, bentroy, kakanglah ya kata kajing terang ada kadri, kajing itu pikun sama. But kebasa apa? Kaba kata pelat kepot jeng kena pulih kini sini, kadai kajing pelat mintan ha kepot jeng internet. Hajika bangin pulih kot. Batle jumut kajing puli lalami tak kita bat ke mobile. Balada pemlan bat pirangkam ke mobile bat sin kay lam bakla. Bat kata irangkam ya kajing nang justa kenang ba ngin nam sha ya lam bakla dan ngin nam sha sim ke bu haki wei pat. Tingim dei bandu jengkermen banang ba milik school, milik college, ngim yuk tam sarkar, ngindu jengkermen no. Ngim dei setia ban aina dan penrungkum kata kamsin. Kari ke juni, kadai kari beruspa, kadai jundang juga mariam. Bat kiwi benta, lemah kikam tenroy, mila ban penuan dur, ban seng kikam lejong, mangila ban yeng halak jong kejam. Bat kata kan kurlang, bat kan long kebajak, ladang idam, ya kejingan desa, kejin puli, keba mila ban teptepet, hati lain kiba per. Ladang mangi. Kikun sama juni, kilong kibala kulai bertren, hakikam di paper. Kiberiu di banabar, kinam nak setia, ban chancellor, ban wan yen, ban wan tre ban ketak, hakani kari kejuni. Mencoba apa penginang red, bonsi yang tidak tangi dekar kibakap senyum. Hari minta, kikena kasih juni, kelang sudam, labu yang hidupan kap senyum. Hamwa kurban, tangi kasih sudah, kibu hidupan kap senyum. Kikiwi kijak beriu, kimi wak jaga. Nama baki beriu lejong, kilong kepala kloy, dan ini kepala ready bantre, yakini kijak. Tenang tak ada kikut sama juni, kini belang kepala kloy, bantre yang baru kijak. Kenapa kiwi kijak beriu, nak kiwi pak kijala, kinam yu jaga, berwan kini no, ya kaplian ja, jong kijak beriu ini kijala kejuni. Kini dia jepit tu kenpang kejunga, ya pi kikut sama.